Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para undangan, para rabu sampun alungku ebektu aremangken. Kalaban kenging izin Allah Subhanahu wa taala, Bapak Haji Akbar bersama Putri Family aremangken bedi mabada hari ulang tahun sekapeng dubolo. Jadi Kak Dinto dek saja undangan saya selaki bedi luar engkel para ajunan cepet alengki dek baneterok. Jadi Kak Dinto ngireng areng sareng satu je undangan para rabu saja ngiring sami nucu dek panggung tayub Putri Family. Parloy kau ningi Saretan Arif Eka Puto Bapak Mukmin di atas panggung. Airip Mangken sampur ebek elaki dek tretan Arif Joko Kendil administrasi napa mari gelu. juga ngirim salam dek Pak Sri Baroto. Si administrasi gelu. Dek Herlianto Hamili Agus siap-siap saya ngirim mah. Dek Pak Astam sendiri paraga Astam hitam. Kedberaket dulu Kak. Cek kebeter sampurna hijau. Nah, 100.000 kana dari Pak Mukmin paring kaulah nampanan apa? 100.000 rupiah. Nah, ini ke dari Pak Mukmin. Aduh. Terima kasih Pak Mukmin ki. Bagian Mudah-mudahan sampurna hijau tetap jaya. bagian setap lah. Setap bos. Yuk pujuk. Makasih. Wah, lu cauli. Apa na Uli? Engkau pojoran kita mare. Tak mare bencong. Bo bojor iki lho Pak Mukmin. Pak Mumin, bojoran apa Mumin? Rip, Si Arif bos. Oi, caan mari gelek, Jong. Jong pas sabar jong. aduh 100 jong. carato sim. Mak toju tanda. Mon sahwiani, mon tay bojori tak kira Polan. manteng. Polan jadi. tak beri bos. Oh, polang tak Polang tak beri, beri. bos. Ah buyan nih. Ceke lek. Wak 100 kia dari Pak Mukmin. Wak. Nah, Eh, asik. kawiani caratos. 100 Kangko kali. caratos. 100 kia Kata kak buang golek barang 100. pahim. 100 kia. Wah, 100. 300. Kacak darso. 5.000. Nah, ayo mulai. Cadar so coba jadi beri Beri 5.000. Ayo ngicung, Jong. Kina lamun kun cadar so. Bula bakal le dari Pak Mukmin. Oh, namile Arif Pak Mukmin. Niko kereman le dari Pak Sri Baroto. Duangin pada Pak Haji Pak Mukmin, salam kerong dari Pak Putri Family de Pak Sri Baroto. Mon eman mada amain aguyani mada amain. Duangin pada Pak Haji, salam kerong de Herlianto, Family juga Retan Agus. Pong es lover pada es tole.
pisan astam. Sri Ayo, Tam. Baratalika Mas, Tam. Pin-pinannya dalam ate bulat emana le mana Lepes kontrol baris gotong royong nyambut kawin. nyoon eti kaula dapak monarak alat Parlau kau nengi panika seorang tamu dari Polandia. Pak Haji Akbar juga Pak Haji Mas Odi Iya Pak kena anak. kaula cangkolang abekele Bapak Sri Baroto Sanarin bekela Pak Sri Baroto Pak Mukmin tore joget Pak Mukmin tore joget asik. kira eman mata ajan cile Ayo asik 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 asik. janji asta Goyang kanan lawian goyang kiri Pak Mukmin senggol kanan bersama putri family. Ayo Pak Kalibun Imam. san misan pun pada estok pun pada estok Memang betul. asta mula dari para gen san misan pun pada estole pun pada estok Suwe Pak Mukmin ora ketemu pisan Pak Mukmin kok tambah ganteng. Hidup buah family. Yang asik tambah asik sampurna hijau. Sri Maroto mana di ma'arif ma'amula tertawa bila pada estopek kira sampurna kabula tertak congo cuang kabula tertak congo cuang Dua wian reng seratin saomor adu alek tak kira congojon. Niko tores dari Demak orang arif ceratina Kecil ini lagunya, lagu enak dibawa putri family. Adek katang ter. Pikir sampurna pikir sampurna Memang betul. tiga kabula paca mana tiga kabula paca mana Ayo Rip. Ambu gelu. Bagus. Sri Baroto Odi main memangkin nih kah? Ada tere pastam. pin-pinan rokok sam porna aku yani Good. saat jalan apa mekasan niko Pak Mukmin le niko Pak Mukmin serati Memang betul. kira esto mada pasan misale pasan misal
kalau memang mau maju mau maju dalam ate bula pakun aman aku yani bula memang betul dalam ate pakun eman le pakun eman rokok sampar nama pacet nyaman cek terona bula melia rekare sampurna mata pae mana bula banatika mana Ayo, terpas pajak, Bar. Joget bersama-sama. banatika seorang mula terpas dia Ya. Du arep Joko gendut bentika setong terpastinya yuk Pak Jakbar Niko Pak Mukmin orinya para juga Dupak siapa saya tak seneng Putri Famili Pak Mukmin sampurna hijau yang asik tambah asik Kaderno Mana tak ekeni pikiran gila arep Mula pikiran gila memang betul Mana tak ekeni pikiran gila Mana tika mana terseneng Mana terseneng gantian B oi Arya makun ajoget B jadi ada apa ya engkau tak beri pecena cakalen ya B jadi tamu dari luar banyak besena Jong Aja hari kita beri B Pak Ayo. Momen B Ya, tina sekarang lagi beri deki Pak boleh na, Jong. Momen tak deman beri ada ki boleh na beri boleh Tacek jong Pak Sri Parato le niko pimpinana murah gunda maselak ya murah ya Bapak bebi niko bakelale Bapak Mukmin sama jalan Pak Bebi duduk Pak Mukmin sama jalan tu sama jalan lamun esto bulat teh mana le de mana goyang kanan arep yo goyang kiri senggol kanan bersama Putri Famili era eman made ajonci made ajonci memang betul era eman made ajonci bule dari Amerika Polandia deting nama apon akompol terima kasih Are mangken Bapak Haji Akbar sengaja membentuk seorang gelandang yang lain daripada yang lain yang kigak dinto Mbak Putri yang datangnya dari kota Situ Bondo.
Bubut kaangkui nyambiaki sampor dek setuju undangan mungkin temur deje matur ngampar pasisir seraje pasisir gele banget asrena pasisir lombengnya mana rampak naung comara seneng itu wangode lagi bilik tua raja kene neng senengan cek lebur sih main gak sih tadi tolang karena keten gini ku cedulan sampor saya pertama Kika Dinto ke atur pimpinan Putri Family Bapak Haji Akbar Al-Nur juga sekalangkong longkepon semulje Bapak Haji Mas Udi selaku pimpinan ketoprak Madura Rukun Family. Ini ku bekel juga Tretan Asno Suhaimu Tretan Atoh juga sekalangkong nongkuna setuju penggemar tayub sekalangkong ngereng Pak Haji jadi bona apa Mabekela wile. tak kalah ku atibi Napa? tak kalah ku atibi Ampun gono pun tua le. Tapi kau udah nyirep pasir apa? Andi oncengan dari orang luar. tak langkong de siaromasa eonceng Bapak Haji Akbar cek bodega ini menekeneng neten gula tahun neng pokok siaromasa eonceng sarang Bapak Haji Akbar kaangkui abekele ya ternalomku di atas panggung bode sir Maria bode di Maria kemakan siapa kalian Pak Haji Akbar aduh mbok mati ya malah cuma tas-tasan aduh kayak on-lawan bapak mak gue sewa jangan Waji ngunceng gak emen ya kambia Dari luar angkasa. Luar angkasa palang kena Pak Haji Akbar mak ngunceng murbis ya jak terso kenapa ya kene ko anu cewek nape cowok pon mikan ngitek nih kok sandal tinggi gelu beratas dua na aja hilan him kok sing kalopok cil alangka ki nyangu kipas Sera Asman Mbak Kaula Inaya. Duh, Inaya. Cak na Inaya mate. Bo mate mun Inaya sejerua mun se Inaya itu yang odi. Bonika kau lepa bekelan apa? Epa bekelan Ayub. Cangkolang terutama gula dak Ci Mas Hoti cangkolang gula lagi Pak Jigi. Nika mantar tetyo ngontongin tak engki Pak. Bejer ya lu maci karces sama kecil. Engki tak engki Pak Ji. Mandang gelang kerincing kau se kencing kolang. Oh berempah ram gini. Berempat ram ngana. Duh, esak seegi ya sareng Pak Haji Akbar. Lek golek sih kalau kae. Pas ramun Pak Haji Akbar. 5.000 soro sosok 4 ano Pak Ibu setengah. Lones senya mana golek ngatore. Baru mas ngeju ngajak reng gerungan nih cekel ya.
Doro tak ajalon. Nah bene cekel dulu tak aja. Anu leng-gelong. Mbak Ahwiani kau lebak kelebak dari Aci Akbar Mbak Ahwiani. Tertetia ontong ada pancenangan Pak Haji Akbar kareng tua amak saumurna Haji Akbar kareng tua Haji Akbar juga nak kareng tua amak tak mate kok Terus oh pola nata beri golek apa Lek kolek. Kemana golek nak kan? Besar. Golek nak. Bo saya kira kan saya Pak Haji Akbar lain mare majer gele. Karena saya tiga saya tak majer. Nah, saya ngaen kecungi. emak kana. Nah, lonas. Saya enggak panyaman. Haji Akbar kareng tua tak engki Haji Akbar. Dari famili malam tertap kejonjo Pak Haji Akbar tertotok kemak sampai umur Putri famili terontongan saumuran tertetep jojo Pak Haji Suman Pak Haji Masodi suemu salih wahai mugo eslo terbada kapur gatenal Karemen salam dak orang kejaba Pangistona jamba Putri famili peker bak pacet gila tak langkau dak orang ketempur uji hamid matur Putri famili tertotep jojo yo nikah keju wian nih Ulang tahun Putri famili sana nonton sekapeng adu pola benatika setong seajen ci tak langkong udah boleh saya ngirim maka itu kabula sejak congo kabula sejak congo sabar panitong sama kenana ibu sange ulang tahun Putri famili ulang tahun sena berdupolo tetap ada di naungan oleh ketoprak Madura rukun famili pekeran isto maalaku ibu hajah kasnalat imam pimpinan Putri famili Monajat karo adeka ani Pak Haji Akbar sorong ireng Haji Akbar sorong ireng melaili Pak Haji Masodile mak soro ceke impinan
pimpinan rukun famili. Cara kena rukun famili tada kata engkici akbar. Ngorpes iki. Mun kaula teroni. Ireng diatore Pak Haji. Putri famili. Masuk direng sepo kawunen rokon famili putri famili balar bakter tetap jeki Pak Haji Mas Odin terepak guna pangistana Pak Haji tretan atole ani kok ampun ngirem epe boleh Pak Haji Mas Odin jukan ponong kelainan syarat garap salam dak garap gigi matoro putri famili Mas Andi goyang kanan dak putri mak goyang kiri tak ketinggalan dak Mas Paeson putri famili tetap tepat Cimas timare ngirim bila mare tanah toron laili gile karya jana cikalen alen iya kare kalen alen tika setong setong Linda, rukun famili, pangku ngajukan rukun famili, putri. Nikah Linda le, ampun ngirem, nak kanak nama caratina, nak putri goyang lah pernah goyang Karelo ngopono madaka andi madaka andi anak enda pon ngiram mak libalian ada bapak karya jeneci karelo ngopono madaka andi papa kuna kare ajon Pak Haji ayo lagi lah ini Asapor atan kaula Anak areng Enda. tua ajak bar terteti areng tua tak engki akbar
Dulu ikut sama orang tua daripada anggap maksa umuran Cak-cakan eka bental mate Kareta pakau lekas songot Ate Akbar gunung sini gunung di sana gunung tinggi-tinggi gunung Merapi gunung Merapi Arek tua eka laki ya sampean si Akbar Eka laki ya orek tua sana bingung di sini bingung lebih baik nonton Putri Family yuk enggak Aji Akbar Eka rek tua si Akbar Reng sepatok Reng segentong-gentong Ejo kaja polong bencak berkatoro Putri. bauna bau wapak bahkan ini kemarin ewing gitu Iweng berem aja tak kuat Ulang tahun nasi kaping polo mun arena aresa nonton rekare janji jajo ngojo awas rekare janji jajo ngojo Pak Haji Akbar pon rekan relek putri pon pada eston ajanji sejak conguco sejak conguco Pak Haji Akbar pada abangku sanonto jajar banaguna Haji Akbar beda pangkun long polong laban bulan dudu dudu laban bulan lekare janji tak nyidapenu tak nyidapenu lek putri kerapet kerambak pacet angkilat rekare janji tak nyidapenu rekare cocok reka andi rekare cocok reka andi Pak Haji Akbar sekarang kau ndek semon dia Pak Haji Akbar Allah ada jalanan dunia repole asaria orang tukang pangtung Ucap darah solek putri Ratin ternemu areng sepen terengicung Elek bularang seratin Do mak ratin kelu Bima orang tak sendengar Bila
kuat lek ngabasro benak dupa bina mak setekan me om pang sopai palu aduh mbok mata eman katongking ngai setep kota pagi tak iya cak ngetek boleh ngetek boleh ngetek gini ku sing golek sampur seterusipun ka ator de simulja hingga dinto bapak pimpinan dari ketoprak rukun famili oh Pak Haji Mas Udi Eki simulja bapak Haji Mas Udi tore ceke aduh tore ceke Pak Haji Mas Udi makreng simulja pimpinan rukun famili padeka maong ke atas panggung pimpinan rukun famili kerjasama sarang putri famili manar muka tap peceje bedeka berkatenan mantan Arsno Firmansyah Sediri Tanjung Kampung Pasisir beginilah semuanya Pak Haji Mas Odi aduh iya jaga Berselingkuh apa kak? tak tahu ki yang Kimon pon beda pesen adu ibu setengah pon padu urus pon jadi kalau kado ibu setengah mak muda di tak langkong langkong de Bapak Yakbar tangki panika pimpinan dari putri family lonasnya mana kolek Muntirak bulan padamkan sakalangkong Pak Haji Mas Odi panjenengan ki pakun ista aremangken putri famili Sno bakela Pak Haji Mas Odi Pak Haji Mas Odi ni jere kena rukun famili ulang tahun Asno salonto sekarang dupono kapeng dupono kirim salam dak jaga Langkong Pak Jakbar tore jaga Ibu Hajah Kusnul Khotimah bintang ben bulan le esena alam ciptaan naseko ben bulan sena alam ciptaan nama seko besan dikaset tong eka posang bilohan dikaset tong seeka posang bilen mula tak ada kata ada
Haji Akbar sing ngirema. Jugan Ibu Hajah Husnul Khotimah tureh sing ngirema. Nggih Pak Haji Akbar tada. Wong kini kok. Teramulan terkataran bila malam tanah toka Balalaba kengentarnya cukup langkung. Balalaba kengentarnya cukup langkung. Mona jan seneng saling kamberak cimasuti saling kamberak Haja Husnul Khotimah ki purupun marengi rem Pak Cimas ditanda Ngesno lapalala alikopon pada kekapi anak penata sampurna seajon cipta along polo Tratana topon ngiram juga Duhaimu pacaran mula kirim salam cedek kanca situ bondo Probolinggo Probolinggo mami Yuk lagi wian nih Ngantuk nih kok. entare ngantuk bencana Wah. cimasuti malam mari kata tanggung sarajak taran kerengepit sealung polong cimasuti Pak Cimas di Soroja Duni Toron orangnya bit maalong bolong elak gula wian ini joget nok manukan aduh pada bulan tiara long polong belalaba kengantarnya cukup langkung tak apa tempe kirana terong pikirana kerong cimasuti Kalangkong dek Pak Cimas Oti Saya Made cilendu alek senyare Ya, Pak. pole seratin sare pole alek putri salokana ate bule Made sare du alek kenten Pak Cimas Oti seratin sare pole macem para semona jepa
Haji Akbar Alur aduh celendu elek manyare boleng lek putri reng seratin pola numono anek sepenter ngecung aduh celendu elek manyare boleng seratin sarepona nyari ya orang segenteng Duh, ngetek boleh le. ngetek mere boleh Ngetek mereka boleh. siapa cak Sampur seterus epon ento tepede semulja Bapak Haji Faisal. ngireng Pak Haji Faisal Perdana nego him. Niko perdana nego. perdana Oke, Bapak Haji Faisal. Pak Haji Faisal Iki perdana nego. ngireng Pak Haji Ngereng Pak Haji. Iki kasih apa kene juga bajar Nego bule ngalak bekilan him. oh bekilan ngireng narema bekilan kau tuh narema bojeran Ano bule usul nonton. napa usul lah kan Serena bule mulai kelak mula bona bolong benah wian ni. angki Niko bule tanda tro minta oben. bo tak ngangku Yahwian nih Tan bule bona bolong mulai kelak nguti bule Minta tro siapa? sini gini gini. saya kemah Sini kok. oh aneh kok Mun ka ahwian ni bule tak kelarang terang boy. Mungkin kok angki ngabeng tak ngabeng. si tampil bedang ngalah bulati miratin mata taranla mata toron maju berapa aji Faisal ani kok tertantarso tertantarso Muniko insyaallah bule kuat. oh puas wat Kuat bule. Mun ka ahwian ni tak mampu. Bule bekel dari Pak Haji Faisal. Sorongi cung dak kabule ratini. Mun iya bekti kajak mungker le Cik sanung mungker. tomat depate beratini. mon ya pasti kajak mongkar lek ratine salang topon pando apolong-olong Ulang tahun putri famili le nika sekaping 20. ulang tahun putri famili aliko sekaping 20 Sanun tomat ajen cile mata ajen sanonton ini mata ajen cinu kabulati kapapar loratini sanun Keren tomat dengan acara juga ajen Mbak Haji Masudi kabulati kapapar lo lepes kontrol baras gotong royong nyambut kawin Tika bakal dari Cipaisal Nika tika esarang icung terso bakal Pak Haji Faisal
kaci mak torong ke nikah magaci beda bangkung yo tak langkong dah lepo saya nyeleman lek tili buka cini kok pon ngirim nikah kecu ini ya darso buka cini kok pon ngirim le tandana sangat bungana rati nini semaumu jaat janji kau orang lain le oh tak kira sanonto made pasampurna ratini ya semaumu lek tini cak darso seneng apon tade pada akal piti kase jeleng le sampai ramak jekmi rana bingung cak darso hatiku bingung mikir tini cantik sekali mikir tini si jantung hati janji mata pasan kabula oleh sampurna rati lek tini maratin ongkun janji mata pasan ratini kabula oleh sampurna oleh sampurna ratini ya hidup Pak Haji Maison Putri Family bareng Ibu Hajah Husnul Khotimah juga Mbak Sumiatin sana bingung lek di sini bingung lebih baik nonton Putri Family manis ayu lale basa-basi kelek tanda usenan Sakalangkong dek simulnya Pak Haji Maison Mada jalan polele nyare pole sare adu sare pole
laili marang seratin salah kadadu ala maate ate bulan jalan mata nyare polala pola nemurang sebentar ngicung salam topong pong 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 ngapolong salam topong pong ngapolong cek tahun nyari bentar ka siapa aja buat nucu de ibu pimpinan Putri ibu Pamili. pimpinan Ibu Haja Husnul Khotimah pinter banyak arena setal pos jadi sip kiba basle kiba Ya, kiba sip. lah Sip. Ya pimpinan nata Putri Pamili semol aja Ibu Haja Husnul Khotimah hanya onar para sapo poi Cina kau dapat Cina Putri Pamili Pak Rokon Pamili to malar mantar tetap baca parlay kau nengi sampur seterus epon ingke ini to trepe dek semolje nyonya pimpinan tak ya Kak Darso iya mantek nabungana Kanjeng Yoso Inaya Apolong Ben Iya. Umi Syarah iya Kanjing doso Seram ben abekela sera Mas Odia. Oh abekela se aja culuk semutel oh lek niko Semutel. bukaci abekela Mas Odia sarang puput Oh keniko saya tukang kelui kedua kok oh ini kan lagu lain lagi oh dua lek dua Oke. Napa lagu dasinya mantai oh jangan ke dia pon lagunya sakit gigi lah bekelas semonja Ibu Haja Husnul Khotimah yuk siap yuk asik iya asik ayo goyang goyang ya duh berian lagu iya salah Eh. din bon patepa yo duh aja culuk si motel kan ya geringking ngembuh Haja Husnul Khotimah mama bakal bula cara kana Putri Pamili ahwiani pasampurna tika ben bula elajana kare acanci bekala Ibu Haja Husnul Khotimah cara kena Putri Pamili ulang tahun sekapeng adu molo Putri Pamili tetap cocok ulang tahun le kapeng du polong Putri Pamili malar mantar tetap bejejen Katika seton karya janji ahwiani kastika setong lu
Ahwiyani. Jarakan putri famili akalampi barana kuning oh dia elaja anak kare aja nanci mata pakan ning akone Duta langkong dak tolen Pak Rizka. Torangiran Pak Rizka. Mak torangiran. kalampi kuning bareng pamitan kenapa dari koki murni kota putri Tolen Pak Rizka la anika ma ampun ngiren. Bosa panggung perang tandeng. Mak perang tandeng. bila kening patolo sedih suar rekare ate tapet Panggung perang tandeng Pak Rizka. Malar manter tetap pejejeng. karya janji patolo sedih suar rekare pon ate tapet ketika ate tapet Putri famili tantona jojo Amin, amin. moneki bada umur Pak Haji Akbar Ahuyani karya janji tiga bulan Saumur Ramadan cak mencar Sora mencar duala tak kera mencar. Saomora akhwiyani masuk dia kaponongan. Pak Haji Akbar pono marengirem pesena pon Bu Rizka lek ni kok pon ngirama. Jerakan panggung seperang tandeng. Sakalang kong paparang Bu Rizka. Pangarap tak sakalian teronenga panggi pola. sanajan mencara mula Pak Etina nyarela netika Tretan Sumiati le. Kene kok pon ngiran jugan, pon ngiran jugan. najon mencar ahuyani tika nyarela mak kabula nyake Katina apa makaci? Oba behim. Oh ya oba. Ya oba apa?
Ka joget pe. Oh lagu-lagu. Lagu-lagu. Nah ngireng. Ini kau buka Cina minta joget. Oke, jadi denger senengan na lagu-lagu bukaci. Cina minta obe, suara obe ya. Oke, ngireng. Yale, aduh kelang soko, pajenengan terkolenan, katin koni, pami senajan larang. Duh seneng gak bukaci bila cara nikah. Bulan datang ke lemah bener. Ayo goyang. Putri. Se. Yo. Mayu terus lek buka ciki ke orang. Yale, aduh kelang soko, malah boyo, malah tas mana jeli. Kulia, kenora amun teh, mudina, nora amun teh, ngataraki, kabunone. Yuk. Yuk Mas Odia Putri. Yuk. Kalangkong. Sakalangkong ndek bukaci sakalangkong.